ke penalti penjob Cristiano Ronaldo ya ka Al Nassr job suka Al Hilal haka jingila kai jong ke Saudi Pro League bat job ke Borussia Dortmund haka jingila kai jong ke Bundesliga pada yang sekarang ba ya piki para lok ki bejus ngau tenan ban page iki video haka ne ke channel haka jingila kai jong ke Saudi Pro League ha pada ke kan honjong Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr persya ke Al Shabab haka ne ke jingila kai ka Al Nassr ke lelaban penlim salit ia ka Al Shabab leng bak penalti ke bala tap dau Cristiano Ronaldo ha swaban kunno ke jingila kai ha ba phai sikane ke jingila kai ka Al Nassr ke liau ban pen khi e kejar dai ha ke menit ke bandri pukandai leng ba ula porte handrai ka Al Shabab ke liau ban pen phai ia ke ka kon leng ba ke jing bakala tap hi urang ia kai jong ka Al Nassr ka tau Al Hassan ha ke menit ke bakandai peu kumta haswa ban kutno ke jingila kai kata hake menit ke bakandai peu plus hanyau ka Al Nassr ke leo ke penalti haka ne ke jingila kai bat ya ka ne ke penalti lawan ban shoot ya ka da Cristiano Ronaldo bat Cristiano Ronaldo klam pen le no ai ya ka ne ke penalti ula pendrung bai ke bol jelang syapo jong ka gol bat dai leng ba ka ne ke penalti jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr ke la ban penlem ya ka Al Shabab haka ne ke jingila kai da ar la ka we gol haba phai sekawai pat ke jingila kai ha ke Saudi Pro League ha padang ke gan honjong Neymar kata ka Al Hilal persya ai ka Al Feha ha ka ne ke jingila kai ka Al Hilal ke la ban penlem suk ya ka Al Feha hado dalai lenot gol ia ki gol na ka banta ka Al Hilal layo ban tap leng ba Leonardo ha ka menit ke besan leng ba Al Dawsari ha ka menit ke bahan repusan pat leng ba Otani ha ka menit ke bapara pawai leng ba ke ne ki lai teliki gol kala biang ka Al Hilal bahkan penlim suk ia ka Al Feha haka ne ke jingila kai kat ba haka jingila kai jong ka Bundesliga ha padang ke Borussia Dortmund persya ke St Pauli haka ne ke jingila kai ke Borussia Dortmund kala la ban penlim ia ke St Pauli da ar la ke we gol ia ki gol na ke benta ke Borussia Dortmund leo ban tap leng ba Uben Sebani haka menit ke besar pulai pat leng ba Ukurasi haka menit ke bapara pulai bat ia ka cikol jong ke St Pauli leo ban tap leng ba Ismet haka menit ke bahan nyau pra kuble shibon ia peki para lok ke bejes ngau tenat ban page ki video haka ne ke channel ngir sken opat haka we ke video kuble shibon